we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakhot ikashnong nongi kwayo sngo bhan ikashnong de lakhot kalayat dikila pen sngo hinashnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Nomor ba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakaddo ka jing mantoy. Kanlong yang ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kajanta Tribal Traders Association JTTA ni departemen go ya gayelang patba yong ki bachong yaw go permit na ka JHADC chwa kan ria ya Iawmusiang Chalat Stadium hewa gayelang departemen hayung wali warim ka darbar chanang dulong chwa wo sedang gayelang u presiden ka JTTA ulatha najer depan snyaw wa ka arbo pratrik April DM gayelang patba ka sain hayung wali ka tepeli hewa ka kanditri umach de ekti ya ka chithi cha ka JHADC Wopan pynche heiyatoh ki dukan ha Iawmusiang Shopping Complex dewi por ke council khatsan singi wo jubab ko nei liang de JHADC de jubab ko ha kali pawitrik umat hewa ijubab mani ye upiang nei bha wa special officer ka council ada ongo wa ikre kat ni dang emi hakti ka PWD nei ha lang de chim irai wo tho khaddooh cha ka council wopan pynche heiyatoh ki dukan namok stall wa em ka Iawmusiang Shopping Complex ha poch phaus ngi damaham le wala dam jubab ka council ye ni liang ka JTTA le daw tho ko da ki wikilan address ka channel secretary kapang do ka tingerpat ban penbian ni stall ha Iawmusiang Complex na banta ga number permit holders the CTOE giwa daga artrik yung of course arja pausan ka arhonya artrik yung otobar arja pausan kendiri yung disembar arja pausan kendiri yung mas arja pausan ada sodri gini citi yang ini kau citi terjebak dengan ini. Rangba harga jingde bagai hang bat kedua honen harga jingde bagai cepat yang pi office JTTA Hill nama council ban pendiam yang stall Iawmusiang Complex nak bentar nombor permit holder kunta dagan ni lepas ina ban PDP bahalor dek citi yang pi kumbal kedua honen bagai Iawmusiang Shopping Complex kadang don hopok bajingna baga jumpa jom ke public work department bangi ngeskem baga PWD kan sa IT ya kata ke building shengi council anda kata pan pendet ya ke friend kata to city go yo na bis council ko ang juba kami ko ayo min hanre no tai to kamanang kat ni kre dan kre ka PWD ka mana da PWD kre ka yo ke city na kan po ko ciwan kami ke squad ini kami siapa yang ini sebentar karena kami ini dah hati kita bawa next ni general meeting yang sengginong chongyao seperti ke JTTA Tribal Traders Association meeting ko kori dia minta city jubab yang council itu ke city jubab yang council memang go punhun ini ginong chongyao ro ya ada ke wigerai Dry yang general meeting, wow, thoi sejisin, keciti ko khaddooh, cakap council, hagawa,
wa ayu ajing che heiyatoh wagi stall ni mentah tega Iawmusiang Shopping Complex tegani sithi manggo khaddooh wala responsible hi bunhun gai di kwa yang ilani mjuba ko kam kwa yang i yiu lai de wituan guluti hago lai ajite di rai ke plakat ilma wyong kam ter